Mbongeni ekhaya egameni lika Jesu Kristu ngiyakuvusela ekuseni egameni lika Jesu Kristu ngumprofeti wakho lo mprofeti ihlule amadimoni welibandla le spiritual life edict prophetic church khona khona ebhekelweni ngizike mbukeli ekuseni angene ikakhulu ngene live lemandla egameni lenkosi letawusi hola throughout the end of the day kwinzondo lenkulu ukuthi sihlangane nalamuhla sihlebule live laNkulunkulu sikanyekanye ngoba live laNkulunkulu linto lesiqinisako noma ngabe sidibana nayiphi inkinga nakhona khona mbukeli ekhaya ngithi na live lesikhathi litawusibamba throughout the end of the day egameni lika Jesu Kristu first word indzaba kahle kahle namhlanje ekuseni indzaba yekupha newokuthi kupha kuhamba likhile linganani empilweni yemuntu egameni lika Jesu Kristu eliBhayibheli lithi ke encwadini yaJohane chapter 3 verse number 16 lithi uNkulunkulu walithanda live kangaka waze wanikela ngeyakhe indodana leyo thina kuze kuthi wonke lokholwa ngeyo akaba njani akaba saphupha kepha abe nokuphila nokunguna phakathi egameni lika Jesu Kristu indzaba yekupha siqala uyibona ngaJesu Kristu egameni lenkosi anikela ngeyakhe indodana labe yodwana egameni lenkosi siqala uyibona ngaNkulunkulu anikela ngeyakhe indodana labe yodwana wasipha sipho semihla ngemihla egameni lenkosi wasipha sipho senguna phakathi beyingekho inguna phakathi ngephandle ukuthi Jesu kwenza uNkulunkulu asiphe nasipho saJesu Kristu mbukele ekhaya lapho la khona ngithi kumcoka kupha egameni lika Jesu Kristu ngoba kulesinye isikhathi kuyenteka umuntu emane engagcinekise kanjani asekaphuyile egameni lenkosi so mangabe kupha usuke uvula iminyango ezibusiso empilweni yakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha incwadi lapha incwadi yemisebenzi yabapostoli chapter 20 verse number 35 ithi nginikhombisile kanyenti ukuthi ngekusebenza kakhulu kanje kufanele sibatise elabeswele nikhumbule nemavi enkosi Jesu lawasho nakathi kubusisiwe kupha kunekwemukela egameni lika Jesu Kristu asamkhulume nje namhle kusele ngithi kunesibusiso sekupha egameni lika Jesu Kristu ngoba siphila lapha simakholwa siyakholwa siyamthanda uNkulunkulu siya emasontweni sendabonge endlini yenkosi kepha kunento lesehlulako into like umsebenzi wekupha egameni lika Jesu Kristu ngoba kupha nako kuyinkonzo mangabe upha wenda inkonzo usuke uthi uNkulunkulu mina ngifuna ukupartake kunalo wakwenda mawunikela ngeyakho indodana in other words wena usuke uthi ngifuna kufana nawe uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngoba kupha egameni lenkosi akusiti kuphela lo mphako kepha uyamsita kakhulu namlo phako egameni lenkosi so le Bible lithi lapha ubusisiwe namo lo phako kunalabo lomukelako egameni lika Jesu Kristu ngithi yambukeleni lapha ekhaya la khona Nkosi yami ngifuna ukuthi nje ufuna wathi ukuthi kulesinye isikhathi inhlupheko ayibanga ukuthi mhlawumbe uloyiwe mhlawumbe ayibanga ukuthi mhlawumbe khona longakwendela inhlupheko iyabanga ukuthi uyemana egameni lika Jesu Kristu ngoba kupha uzoadopta lenhlitiyo yaJesu Kristu yelithando ngoba kahle iBhayibheli lithi noma ungathandaza ngetilimi tonke kepha mangabe uthando ungenalo ufana nensimbi lencecethako egameni lenkosi emasontweni lasikhona namhla kugcwele yini ipride ikhapo egameni lenkosi logcoka kahle ubukela phasi namlogcoka kabi egameni lenkosi lonako ubukela phasi namlongenako egameni lenkosi kugcwele nje uyahletshwana emasontweni wenza ukuthi lona akanako lona unako yembukele ekhaya ngithi kunesibusiso lesikhona sekupha egameni lenkosi ukala Jesu uhamba phambili usikhomba indlela ukuthi masifuna ungena ezulwini asiphe sibathanze abantu sibathanze abaphuyile sibathanze abeswele egameni lenkosi leBhayibheli lithi lapha kulabapostoli kuthiwa bekude bekanjingile kepha bebathengisa wonke labanako bavela lebothana egameni lenkosi kungatobonakala ukuthi kuneliphuya la ungasebenzi la kunenoswele la bonke laba bafanane egameni lenkosi Jesu Kristu ukhala yena uhamba phambili uvula indlela uthi ngiyalithanda live ngakho-ke ngidalipha umphefumulo wami kuze wonke lokholwa ngimi angasaphupha egameni lenkosi ngithi-ke emakholweni lanikhona emabandleni lanikhona namuhla ngithi angenikhumbuthe ukuthi Jesu kuzabonakale emabandleni ethu asiphane egameni lenkosi kuze bantu babone ukuthi Jesu Kristu uphila phakathi kwethu baphenduke bafune Jesu asiphane sikhombe uthando lwaKristu mukele ekhaya lasekuseni egameni lika Jesu Kristu ngithi-ke kulesinye isikhathi uze ubusiseke awudingi ukuthandaza awudingile nefunza livi awudingi Nkosi yami nekesontweni udinga kuphela ukuthi kube nelithando ngephakathi kwakho bese uyaqala soyabapha labaphuyile
uyabapha nabeswele lode kudla umnikete egameni ngo the time you give kubuye kwesephinza phinzekile the time uphaloya uNkulunkulu akabless loya kuphela ublessa wena as well egameni lenkosi la ukhona namhla ekuseni mboneni ngithi inhlanhla intokodo ukuthi uthwena amagama namhla ekuseni atakuphakamisa ekumadini uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu angikhuleke nawe namubukeni mongcwele ekuseni ngiyamkhulekela egameni likaJesu Kristu ngiyathi ukuthi kupha mongcwele kulukhuni kepha kusipho lesivela kuwe mongcwele ngiyamkhulekela ngiphe amandla nesibinzi aphe kuze mongcwele umbusise egameni likaJesu Kristu amen. Mbukeni ekhaya ngumprofeti wakho ngikhuluma amadimoni egameni likaJesu Kristu ngithi-ke angikuinvite egameni likaJesu Kristu ngithi utafuna ukumbona umprofeti for i-1-on-1 ukhona ngalesithathu ukhona ngemgcibelo egameni lenkosi from 11 ekuseni till late utafuna ukukhonda nathi siyakhonda njalo ngama-Sundays kusukela nga-10 ekuseni till late egameni lenkosi ngithi-ke utafuna ukumshayela umprofeti uyamthola-ke inombolo lakhe lethi 7635 7474 uyamthola futhi kusosmobile lothi 7949106 mbukele ngithi-ke angiphinze ngumene again egameni lenkosi this coming Friday sinenguzanguza ye-all night prayer egameni lenkosi whereby the Holy Spirit will be moving egameni lenkosi will be experiencing an encounter with the Holy Spirit ngithi-ke buya ukhonde nathi kulobusuku don't miss this all night prayer you can miss all your misses but not this all night prayer ngithi-ke usatulungiselela ekhaya base uNkulunkulu angakubusisa umprofeti wakho lo hlamadimoni ukuthanza kufa may God bless you ekhaya amen.